Rutagara. Ku ruhande rwa Kongo ubu kuva ahangaha nta kilometero hari ntayo. Uyu ni umupaka birumvikana. Uyu ni ahangaha turi mu mupaka. Niyo mpamvu hano hari abasirikare b'u Rwanda. Yego. None icyo nshaka kumenya, iyi mirwano yatangiye ryari? Izi mbunda zivuga. Izi mbunda zivuga cyane zatangiye hashize nk'iminsi. Ariko birimo bararasa mu rutoki. Oya, humura ntago ari mu rutoki. Umupaka rigura ahangaha kuri ahangaha hano imbere. Nta na metero 500 ziri ahangaha. Uriya munara uri he? Uyu munara uri mu Rwanda ariko uri mu Rubago. Aho batandukanira. Yego. Aha ubundi musanzwe n'uwuhe murenge? Uyu ni umurenge wa Rubavu. Ni umurenge wa Rubavu. Yego. Hakaba mu Rutagara. Yego. None igihe cyo nshaka kumenya, izi mbunda zatangiye kuvuga gihe ki? Izi mbunda zatangiye kuvuga mu gitondo kare nko mu masa saa 12 zo mu gitondo. Twumvise imbunda nyinshi imbunda ziremeye zitangiye gukure kuri. Ubu ndimo ndibaza aba barwanira hakurya muri Kongo. Aha barwanira hitwa gute? Aha barwanira bihitwa mu Bushwaga. Yego. Niho leta iri. Ubu leta bayikuyemo. Ubu hariya mu Ventura hano ku Bushwaga kuri gasozi niko kari kanakomeye cyane kugira ngo bafate Goma. Abaturage b'Igoma baracyatuje nkaho inyeshyamba zitari hafi. Baratuje ariko ni ukuvuga ikintu cyari gikomeye cyane na aka gasozi. Gukuramo kano gasozi bivuze gufata Goma. Yego. Kitwa Bushwaga. Hara ni ku mupaka. Donc urareba umupaka ugiye uzengurutse barawukase urazengurutse utya ugakata ukinjira mu Rwanda ugakomeza ruguru hano ugeza Cyanzarwe. Yego. Amakuru yuko haba hari Cyanzarwe hari imbunda igisasu cyaguye mu Rwanda wabimenye byo? Ibyo ntago twabimenya kubera ko tutigeze tuva ahangaha. Abaturage ba hano urabona baza kumva imbunda, kuki mudatinya imbunda? Impamvu badatinya imbunda ni ukubera ko akenshi hakunze kubera imirwano cyane kenshi. Mwarazimenyereye? Ni nko kumenyera wa mugani nta umenyera kagwa ariko mukecuru waramutse ko barasukaga umuhagaze. None ngo riki? Ubuhungu burase barashikikagwa ino komera. Ko barasa ntiwuhunge. None se ndahungira ko ndahungira ku Mana. Oya. None ibi bintu urumva uko bituragurika biragwa mu rutoki rwawe munsi na zawe ukaguma uhagaze. Naho ubundi ubu ngubu hano byarangiye. Ibiki? Ibyaye intambara isa n'iri kurangira. Twe turayimenyeye. Ayo masasu kubavuga atyo urimo uravuga intambara irangiye cyangwa amasasu ari kuvuga urumva ko ari ubusasu n'imbunda ntoya. Ceceka wumva. Nyene n'izimbunda ntoya. Izi ntacyo zivuze none. Karabaye ubwo izo nizo mbwira zidafite icyo zivuze. Iyi ni kompra ya M23. Ni ya M23. Iriya ni ya M23 ntugire ikibazo hano byarangiye. None se yaba ari M23 hano? Yego. Inyuma mu bitugu byayo bakirasayo. Nyene hari abari gusafisha no bari ni control ya M23 kureba wenda niba hari nk'umuntu wasigaye inyuma. Naho hari inyuma nta kindi kibazo cyarangiye. Ntiwumva imizingo ukuntu iri kugenda. Ese bara abasirikare bo ko baparitse imodoka buriya? Hariya ni ku ntuza. Hariya ni ku kigo cyabo. Hariya ni mu Rwanda. Hano ni mu Rwanda. Ushatse wahagera nta cyo. Uramenye. Ntacyo waba. Nubu ko mpavuye mu kanya. Ubwo gihushije? Ntago cyahusa. Hari abo ko bamenyereye kurwana nabyo. U Rwanda rurarinzwe cyane. Hari igisasu ni cyaguruka. Sinumvishe ngo Cyanzarwe cyaguye. Ntabwo hano ntabwo bapima. Hano hararinzwe cyane. Babyihorere biriyo birataruka wa mugabo. Humura hano turarinzwe cyane. Harya hamwe ngo kari agasozi niko bita? Niko bita Bushwaga. Bushwaga ni aka gasozi. Hanyuma ziriya ntuzo ziriya anteni z'amashanyarazi. Izi ubona izi ni izi ngizi. Ariko zirambuka zikagera muri zirakomeje muri Kongo. Zirakomeje zikagera muri Kongo kuri. Yego. Ngo ndimo ndibaza imbunda ivuga itya. Abaturage Igoma batuje nkaho nta cyaba. Igoma impamvu uri kumva batuje Igoma ni mukena. Ni hasi. Aha rero turi hejuru. Ubwo ni ukuvuga ngo Goma nanone aha ni aho bita mu Munigi. Yego. Kwa Mwami. Ubwo rero Goma iri hasi cyane. Kuva kuri aha barwanira ujya aho Goma iri. Harimo ibirometero bingahe? Harimo nk'ibirometero 5.
ntabwo ari byinshi wowe gacupa. ni bitanu Ntabwo ari byinshi. na bitanu banza ari nabyo ni bitanu n'ubu hano nuko yenda utashiruka ubwoba ngo ugere hano imbere aho gato hari amazu y'abakongomani hano hirya baracyayarimo se? ubu ngubu ntabwo twagerageje kugerayo ariko ibyo ari byo byose hafi aha ngaha hari abantu twahuye bagenda ubona bahetse abana bafite utumatera. humura nta kibazo ahubwo urambwa ngo ego iyi niyo muventura humura ntugire ikibazo. Muventura ntiyabarasa oya ntabwo ibyayo ntibyacika ngo bigwe. oya reka ese ubundi ubwirwa n'iki bya Muventura n'ibya leta ya Kongo? ibya leta ya Kongo yari leta ya Kongo ubu ngubu baba bari kwerekeza ruguru ariko kuva bari kumanuka hasi kuba ibiraswa bigwa aha ubwo ni inyeshyamba zirasa ziri kurasa ziri kwerekana mu mujyi wa Goma neza nyirizina. barajya muri uyu mujyi kuri aya manywa cyane ntabwo bajyayo cyane ku manywa Nyaruhanga nk'iki gihe ahubwo ejo n'ubushize bafashe Goma ku manywa izuba ryaka saa 9 z'amanywa